Mesto moći Džajpur nalazi se u Indiji, u gradu Džajpur sa 3 miliona stanovnika, 200 km južno od New Delhija. Danas je to muzej u centru grada iz koje su nekada bogate induskinje pratile religiozne ceremonije. Mesto moći Džajpur je najstarije mesto moći na svetu. Nastalo je pre 138.000 godina, kada su se okupili 30 zrelih svetlećih tela, koja su prva nastala u istoriji ljudske civilizacije i nastanili se iznad trga u centru sela preistorijskih ljudi, za koje su svetleća tela smatrala da imaju najveću perspektivu za razvoj. Od tada do danas ovo mesto moći neprekidno postoji. Ono danas ima 772 zrela svetleća tela i neuporedivo je najjače mesto moći na svetu. Posjeta ovom mestu moći je posebno važna za duhovno razvijene osobe.